Menta kasngihat majai ki noyalam ka Regional Democratic Alliance, kabay trailang apreng ka UDP with HSPDP, kilahyar siya kasinong rambray, ban pensyay kimat ilo election, haswa bak election MP kan salong, hakakat kanday tarik mta ubnay. Ha ketiga jingalang bala penyay do bak panbor en tatyang, sekretary ke HSPDP. Balayo e ka jing pensyay no bak kepi pangyang, bak medbak lengdo, kong badariti lengdo nong light, ban na ubak Robert Jun Karjarin, ubalong ukartong MP ke RDA. Kecingsa khomor kala jia khari hapok border. Kumunang lamsen balang ngalalek haki babon ki cakai haki liput. Ngalayo i kecing cenca. Ngalada bio snow. Yaki kentin ut malum jong parari ki jongi ki border ha border. Kapor kadai yaki parari. Banjit no eki parti trairi. Ki border kecing snow tho kababit kababiang ya kan dikamat ban penbit no yo purusam. Kumbong ditang ke parlimen ke belak benrai kadu yang ini. Ki sorkar kila banai cumut, ki sorkar kila ban persang pada pendek. Henry karai ke kadu kade ki jong MP. Ni kula ada pi para ini. Lada pijit ya ka adie. Kumpa kenhun ke ban mi khmat ya pi hapok parlimen ngan keren ya kani kamat ngan keren ya kani kebenta ban ka sorkar India. Bakapor kaladai. Ban pendek no sistem don ban wanra yang tak permanent solution. Kecing yang penting yo pun usam hapling kami khlia bangsam. Kecing terang kecing anut. Bangin yo ino ya kita katin kasih kecongi bahkan rong haga kernit ke bapra. Kelade kecing terang kecing anut. Jong wei pawei ukon kasih kara. Jong wei pawei ukon kasih jantia. Ngaso panai kublai ya ke kasih atau society. Kepala trai sitom mik basgi ban pembit ban pempian. Ya kijin dan kam baro ban penrung mo ya kaktin kasih ke jong ya kanit ke bapra ki porok garo ki jong iru ki latrai la ka jong kajin trai sitom ban penrung ya kaktin ke jong kiru akanit ke bapra re ke basnosi kolong ba kita kijing trai sitom jong kini kiseng ba ki kenhun ke bapher kala sisa pino nilai ki hamang ba selong lapun punsim ba ka kasih atau society nilai lo hadu hamang ba dali bandai yaki rengkat mengi kiseng bahalang kakasi atau society ki political party like no kawai political party thamai bakhlwan hanong ba dali nilai yaki hantu apa benisong bendawa anak ta ka sarkar India ben penruno aktin kasih kelik ke bafra re hadu mata ka sarkar India kampat sem laur dawa o kampat sem la burung ya kata kajing terang ya kajing anglut jogi papa jog jalan khlia bakili ki atli ki tin kasih bak tin garo kan rumah no ang kedit ko pra nikula rafi prarabi lana bibit ani yin simkia bandawa na sorkar dia badai berpenrung no tin kasih hak kedit ko pra kabenta ka basau bak ka bakham damkan prarabi ya ka bangihat nya pay score menta ya kajingma ki baat ya kari bak ka jak reubot ya ka jalan to bak kata kadai kecing ya khun jo ka ADA ban pen klaim ya ka sik schedule bak ya ka diskonsil kecing klaim jo ka sik schedule kamut kecing klaim jo ka diskonsil kecing klaim jo ka diskonsil kamut kecing klaim jo ki dor partai kecing ne kecing sa jo ki hot ki bakarpang jo ki riti ke dustur ka khandel ka siap bak ka khlau utam parari be mabi ki dong rambrai kala yo snau ya kan ni lesi nakapor hakimat dalam election nomor helping baka district council ke jongi tolong ke Batranpur nakadar ke Kecinton ke ngapta ke paragraf khat RAA lawen lo yang ketin gubernur la thep lo yang ketin presiden yang kata paragraf khat RAA lawan balade tengku kian jong ke district council bat jong ke state bat jong ke parlimen kin yen no kita kian ki bakham hajaron ban ya kian lada ka sarkar India beta kawan rakyat ka UCC ka ongno baro kinong song jong dari India ini ajak kepala kahapanien nama ka jingdong jong ka para khanara lada ka sarkar India ka ong pentrekal yang tak NMM diharap kaan ka pemedai durem bat jarkom bat khendau bat siap ka jongi mengihani ya ka khendau long try pat cari thor long try ka sarkar Henry kejuk ke anda keterikan. Kami kena legislative assembly kapas artli ki resolution menang naik penterikan su irta ke NM diarah. Mau boleh kami ada hidur, mau boleh kumno utrai kendau upalong terai ya ki marpok kendau
Unlek simuai nak sorkar penting ikimar po khendau ke ulang terakhir lagi arsin arwah pas kami clear legislative assembly yang kata resolution ke presiden juga India hadu kata kampat sebelah burung dia kata no boleh mensua haswa kawan kata kaparagraf kat RAA ke board dan gubernur mentala poino so presiden kata keren baik hoping kiseng rithor ki keren baik Kiombo dia urang ba, ulah rumah, ulah keren big. Andala yang tengku buat kinikian, nak sorkar India, bayar tengku yang kejinglong terai yang kendau kesiap. Balai tengku kena orang berai, kena muas kasih dia kat khalau ketak, sakan mau klik, baka jinglong jom mau ikhopi dalam badi. KBA, badan halor kata commission, ban pensawa yang kasur jom mau ikhopi, kapok darbar parlimen, ban pendek no yang kena kejing telot bor, jom kan council halor ganti ke dustur bak halor kajing long try kejongi halor ka kendau siap bak halor kata kajing penklain susu ya kan dismosil pasal ha nai let sim sting ya kan kekam banjit ya kini banjit ya ki MP ha kan kapor ka pemerintah kesaiton kajing ong ha keleng jong ka pri unyo tret ha keleng jong ka khasi jentia hili baro kawai ba o raptan ke MP election minum trek su banyak kebut dan kibong bangin snow ship dan kibong bangin snow yo keran ngin snow yo skim dan kibong bongi tho tang ita ki kertong ye ita ki karinget kan mentol iu ni bangin legit ya kita ke MP parani be kan ong fi lada pi perkhat da kunta kelolong kejing perkhat ke babakla hadu kata-kata ngalong fi da kabesai baka MP kalau ke bakam kotor ya kari baka je peneri wajongi nabar balai dei hakane ka dorbar ba apo parlimen ba en saya thir en saya tai en sarai ya ki hok ya ki kamram ba tunjuru ya ki lap penroi ki ba fer haka ri India hi barakoi dei tang ki MP ki bala banyak keren ya kata kariti penyai kam do kari India lalu yang tak konstitusi jokari India. Ditang MP kibala bandrai lama pi bat manga nginang don nem yang tak kahok lombriu mambriu. Langinang don nem yang tak kahok ban mani belai light load kumbala ai dagariti penyaikan. Ditang MP kibala banyak keren kibala bandrai ya kadur kadar jong kata ka siksidul ya kadur kadar jong kata ka diskosil ka bandrai ya ki hok ki jongi halor ki riti ki dustur halor ka khandau ki siap halor ka khlau halor ka hutap ki jongi Ditang ki MP para rebek kibala bandrai langidang lain pentri kamlen ya ka MP hak jala ka jongi di parlimen ke bandrai na en penbet yo pot usam hapdeng kameklia bak asam di parlimen ke bandrai pararbik lain penrong nem ya kaktin khasi baktin garo hak kernet ke bapra jong kariti pengyai kam jong familia bakla banboy ban pengkela khompang kariti ke duster peken mau ku kirang ba hak jong penriu kasi pidan atli di kerdan kekerdan pa bak kekerdan kini kumukpa tidak unang penyar yang turun tendai hendak kemau kekerdan kebakan kongsan kajing kekli jampi kadai kumukni kada penkela kompong ya karuti kadustor dan ajak pano tidak do ya kekerdan longkini yanu syuk longkini lada si ajak pa hakakor kejading do nong lajongi baki wiki kur kamtam cewes kasir wala dengan long try mengakai kentai halau kekendau kesyap udah yukuni badan ya la kejong ke bor ba ong yang ikum no bangile ngimla pencile rumah ngimla pencile ka bangun halau kekendau kesyap haka yap haka im haka syong ka ka syong man habaro kikam jong kukur kejai ko kiramba piru dak pusan ba lada leng lelai kumbaleng denta pada sarkar India ka kapan pentri kam ya kata uniform civil code bandang tanggoi ka anu pori India ka bentuklah hadu ka syong kan tuklar hadu ya ka yo petek kan tuklar lut tanggoi ka ai ke kan dia ka dangi pak bakla ya kinang nikmat kibolang wajah kata ka riti ka dustur jong pasti khara kadai ka man la lut yang kamon shimet
ladang dan tunggini kinong yalam kita let hang parlimen hang assembly ru lagi on kat kita kam yap kam im jong ka sajriu kadi ka kam simet ngai kadan ka lawai ka badum palat bangin syayalam hakum gini kinong yalam hiban pin bakla ya ka sajriu ker parti joni bakka RDA kadan ya ka jo ka jing khantam ne le candidate ngado ban trend ka jingsur haga por bangadan ka state ngalayo pandan daga jing slore te tu AP ngalayo pandan ka wi ka committee kada unu ramba daga jigelam jomba HS Shela UCM kapor memimpin dari jumbiang yang kita anrol dari kabel kami ada yang kita syamman kasim jat kasimkur penting kubor di darbakur badru yang ditaki rambakur di jogi udah ini ramba udah Robert Karjarin mga siya selalu kiwe ringa sakhi daladin maranga deka member sa kata komiti hagaba day mau ublay but ubla aibor kuno bangin pindiang ya kata ka anrol ni kata ka billa kata ka por nila lecho governor naga por sa por nila lecho gini minister di badan apa sarkar pan penbor no nai hagat ka por kala susah tay bakal sikot tuntu henry parari ngogepi nangni syakmatmu laga dan di bambot ban penggala pengpong ni keriti ka dustur totep baga RDA totep pengrobat karjarin haba unlet hantai un persya undung kubum ya laga jong syentur balala bitok ni gipay ba kumno pinwal pay biang ka juga jaka ngalot balian hangni hakani je penumiin do bari dukan ai kuplay try dukan lu na mga lawan pay ni ko orang pra banga kenal bang amsukran genu genu ko bakla bat susu kaba lesi kalong genu genu susi ini bat haga juga po ni dia minta berboy ya kaban kian na kabagin dito ya dulu kirang ba alok be gila aji kran sekmat kilau takut kimat di tersan laban nong per karukom keren taman re kering di tersan Iwan ini ia kapangan batai suai kenungin baka nungin gede balai bakini kilama aku iya ada dulu nagenau awan kamba solution adalah MPC iya le gede tu iya gede sampai so that keren menjadi one sebab pemilihan itu Siya gumlo tamang efek madam na mangidan ako jang magpati. Bembe wala. Bapang jam siya wali ni sami tu bhar peklo. De henry mentakasni. Bioi ya gini apni lama ye hangu. KUDP kebon HSPDP. Usik. But jiwo physically. Buang kita dah kecil ni. Bagi jingle jangan mental nak kawin di cakap sekali di cakap. Kalau orang bersah. Kalau orang berkisdan, nanti itu kita nak. Balai berkisdan, yang kepada Indonesia harus juga platform di arah ini parti. Lakukan bapangnya mana? Maka APHSC kelas dan hal itu disediakan Bamen Sulam kelas 4 menurut 9 nanti ada sekali seperti but hadir kelma wahai nama kijuno kijuang bagi saya dulu kijuang itu ikut tak kena pala jurobat cuma kebodal kadang itu jurobat kena pala ini lu kadang aku teman dulu dari mana dia kata tahu sama kita kopi saya istilahnya ada buktian tidak ada buktian dia tahu sama juga beli keren orang bar keren keren sembang kira kini sudah parti UDP bar HSP permo
Alu matang alam mo bangkam balik ka mangi gis na pati. Mangi gisen tari, mangi gisen guru.